Pravi partner te umiri, a pogrešan te pusti da celu noć razmišljaš šta nije u redu sa tobom. Ovo je jedna objava na koju bih ja dodao moj komentar. Da je to zanimljiva, ali pomalo pojednostavljena tvrdnja. U realnosti kvalitet odnosa se ne meri isključivo subjektivnim osjećajem mira ili anksioznosti, već dinamikom emocionalne regulacije stilova vezivanja i nivom interpersonalne sigurnosti. Na primjer, osobe sa anksioznim stilom vezivanja mogu doživjeti nemir čak i u funkcionalnim odnosima, dok izbjegavajući stil može stvoriti prividan mir, koji zapravo odražava emocionalnu distancu. Ključno pitanje nije da li nas taj odnos uznemirava, već zašto. Da li aktivira neke naše nesigurnosti ili ukazuje na realne disfunkcionalne obrasce, poput gaslightinga, nedostatka validacije ili loše komunikacije. Zdrav odnos ne znači odsustvo preispitivanja, već prisustvo psihološke sigurnosti u kojoj i neprijatne emocije mogu biti konstruktivno obrađene.